अहानबद मरोइब पाउ NPP की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनराड के संगमा नुमिनिनी की खोंचता हेंग इम्फाल द लाक्लगनी दिल्ली दा चनख्रिबा सिलुचिंगब सिंगदा करीमता हाइब ngamlamloi दिल्ली दा चतुना वानोंबगी महुता गवर्नर दा अखोइ लिंगाक सेमलगे हाइना क्लेम तौबा याइ हाइना MLA TS लोकेशन हाइख्रे अमदी पुयामई थाखिबगी चही चनीगा मरफुद्रा हुमदई सुबनिंग सिंह नुमित थौरम पुमानिल कंगलै पाकना सिंदना नावरें थोंगना पांगथोख्रे खुरुमचरी ISTB बु मिरेंग ताबिरी बपुनम पुतराम नोकचरी हौजुपाउ संदोना पिसरी NPP की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनराड के संगमा नुमिनिनी की खोंचता हयेंग इम्फाल द लाक्लगनी इंग्लिश अनि कुनगा तरेट की मिखलगा मरी लेना खोंचत असना पार्टी असिगी अनौबा मायोन अमगी खोंथांग ओइगनी पानरी नेशनल पीपल्स पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट अमसुंग मेघालय की चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा हयेंग नुमित युंगबा मतुंग इम्फाल द योरलगनी हाइरी खोंचत असना NPP की जनरल सेक्रेटरी पकंगा बागे नेशनल सेक्रेटरी साइदुल खान नेशनल प्रेसिडेंट NPYF निकी नोंक्लाउसु लोइनरकनी हारी हयेंग इम्फाल की बीर टिकेंद्रजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलब मतुंग मणिपुर दा चही अहुम लोमसिदा लमदमसिदा थोखिबा तंगदु लैतादबा सिगा मरी लेनना तंपाक की मैते की CSO सिंग उनरगा तंगदु लैताबा हंजिलकनबा पोरम यामिनबगी मिफम पांगथोकनी मिफम अदु लोयरब मतुंग नागा CSO गा मिफम पांगथोकनी हारी मिफम लोयरब मतुंग इंग लिसिंग अनि कुनगा हुमदगी मेगी अहुमदगी थोलखिबा थौदोकसिंग अदुदगी लांजेनरकलगा रिलीफ कैंप त लेबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंग उनरगा मखोइगी ओइबा वाफम तागनी हारी तुंगदा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बल्ला उनगनी हारी नुमिरसिगी अरोइबदा नेशनल पीपल्स पार्टी मणिपुर की MLA सिंग स्टेट एक्जीक्यूटिव पार्टी फंक्शनरी सिंग उनरगा लेबा सिगी ओइरिबा तंगदु लैतादबा लोइनना अनौबा गवर्नमेंट सेमबगी थोकलिबा चरांगनबा लोइनना चही अमगा था खरा खक्तंगाइरकलबा तरागा हुमदई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलसिदा NPP की पोरम अमसुंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन लाकपा मतमदा करी फिरेप कलोइनना चंगसिनगनी हाइबगी मतंगदसु खनरबा याइ हाइनसु पावसना मखा तारी मथंगे नुमिता कांगफाल की लंबीदा नागालैंड की दमक इम्फाल थादोकीगनी हाइरी खोंचना दुदा कांगपोकपी कुकी की CSO सिंगा मिफम पांगथोकनी हाइरी प्राइम मिनिस्टर ना कंगलादा पांगथोकपा मिफमदा ममांगदा फमलिबा BJP की MLA सिंग अमता थवैरमदबा हाइबसी मागी केंद्र की मियामबु तुमित कांगुम उबनी हाइना खुंद्राकपम केंद्र के MLA थोकचोम लोकेश्वरना फोंगथोखरे वाफमसी ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंदुना पीस एंड यूनिटी दलित डेवलपमेंट हाइबु वाखलोंदा टेम्पररी शेल्टर होम सजिवादा पांगथोकपा नोमगी ओइबा खना नैनाबगी थौरमदा हाइखिबनी ngasi की थौरमदुदा ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट TM राजन अयांगबा गुरुवारीबम अंजू शर्मा अमदी ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन की थौपुबा क्यासु सरुक्याखी MLA न मखा तारादुना हौजिक MLA खरा लेंगाक सेमनबनी हाइना दिल्ली दा चनख्रिबसी दिल्ली की लुचिंगबा सिंगदा करीमता हाइब ngamlamloi मखोइना मरिल लेरगदी दिल्ली दा चतना वानोंबगी महुता गवर्नर दा अखोइ लेंगाक सेमलगे हाइना क्लेम तौबा याइ मदुदी नतदना सेंटर की लुचिंगबा सिंगी मखोंग कोनबा चलिबरा नत्रगा चाबा थकपा चलिबरा मणिपुर दा लाकलंबदा ममिंग फाववा पानबिरमद्रबा मीदुदा चंगलगा लेंगाक सेमलगे हाइरुगनी हाइबसी मंगदा फाववा मंगलुरनु हाइखी कंगलादने मोदी जी लाकपम मतमदा ऑल मिनिस्टर्स MLA ओरमा मयाम तो मामांग द फटन फमिबो मयाम तो मे मतबु ओना तरोम द भाइबे से दुलैबो प्रजा मयाम तो हाइबोंग मनुंग द लेबा तिन नमगुन खलन मदो लैबक थीबने अदुना तापदी मने सगा से न चले मयाम से करी यान हारे सगन सेमन दुन कांग्रे वाने अदोक साथीरबत मतम दुदा प्रजा में मो रिस्पेक्ट होनबा अदोक साथीरबत टाइमिंग दुदा ngसगी वाना खांग हाइ लारगा करीम धारम द चखीबा अदुदा माना मदुर चंग हाइरु नेजदी मंग बिरुन अदुना अदुमा मयाम दुना ने ngasi अखोइसदा लैता लारगे आछि न तैजर लैबक तमक त हादना सेम थारे पैसा में लोइन मन सगुन तौरिसे होगिबा ताइ थाबदा पकुम द कुमक त याति जे मरिंजल मथोना लेतना MLA यंखै मरी दो अंतंग हायुदना सरकार सेमगे सेम समोय तो तका लेते कुकी न तंपाता मैते न चिंग लेबा मयाम तो चापतन नुमित सुंग हंजल लंबियु अखोइ लौटो दरकार लेते हाइबा गत्तो याउदब तो करिगनोबा असुमुदिरम त तौदना आदा उनबा फांगतदी पार्टी थादोगन थादोगन मरि लेदिस देयम दंग लाउदना
All Manipur Dalit Development Association ki President TM Rajan Ayangbana leita laira singda India government na thadarakliba chakthung singa si yohanduna manaba khunai mo oina changslakpa khongjang ki sarugama oina Imphal East ki branch sama hangduna khundrapam kendrista ki hauraga mayu makai leitraba Dalit singi yum lising tara sanaba khongthang Paikat Bahore. All Manipur Dalit Development Association Paikhalakliba Khongthang asla Manipur da leiriba organizations khudingmak mating pangbiduna manaba khunai mo oina honamina si haiki. Lemna piriba chakthung singa do khoi loba hitaragadi ai khoi karmaina hingduino sineba aduna ai khoi angakpa phangna ware leba si aduna tumpham chabang khangdre hingbagi artha yaudrba adum mioi ngata oina leire aduna khoi hingnabi damukta tungamba centering sengthang singa ju tanaraga ai khoi taibang mioi ba ma oina malem si da khoi amtang mitei jati emoina ai khoi hingbajo pamagi lambi gi ahamba lambi lamya pa pandam dune na thamjage laitalair gi sangsan masida angamba mateng hirung khudimukta mateng pangbiu aduga support obiu haina ai haijaningi Puwari gi amamba numit haina khangnaba puya mai thaki bagi chani chahi chani ga marfudra humdoi subaning sing numit ki thoram pumanel kanglei pakna sinduna Pumanil Kanglei Pangna Sinduna Naurem Thong the Labor Yumnam Keso Community Hall the Pangthokre. Tharamatuda Kanglamai gi President Y Lyric Lema KIL gi President RK Sanahanbi CLK gi President CS Pakpi Chanu na Chingbana Maroi Bamue Singwena Sarugyaki. Thauranga Mari Lenana Akom Lub Kanglei Paki President Soraisam Sanjitna Ing Sok Lisingamaga Chatret ka Kuntragani Thoi Meragi Taraga Taret ni Pan Banamit Asida Bhagwan Das Baran Das Amadi Sandi Das na Kuzil Thaurang Tawdana Matamadugi Ningthau Pam Haibada in Sinduna Kunayadugi Pukai Langai Mit Nakong Oigadoriba Puyabu Kangla Utra Mamangda Mai Thaki Babu Nohong na Ning Singduna Amamba Numit Haina Numit Asi Pangtokpani Ngasigi Numit Asila Lamdamasila Harau Kumai Amata Tawbigan Haiki Pungning wawa pungning wakal nungai taba akoi kunai asiu maning hananaba honakiba numit asibu akoina matam chai khragi mamangda akomlu kanglei pakna sinjabani adubu apunba pumanil haidana tongan tongan ba lup mayam ama pullakanda hairiba thoramasi makhatana koi pangthok charaga laksabani aduna numit asina lakpada numit asida akoi mamang thaktagi haurakanda akoi gi numit asida harau kumai makhal amatta Isai nongmai liladra mana chingba makalamata kunai asida hairiba numit asidadi pangthok pidana ba haijaraga sulai ngasisu makhatana adumak thamjari tungdasu hairiba numit asida harau kumai isai nongmai liladra ma makalamata gi cinema drama na chingba amata tawbidana ba amukasu hanan ningsingjari BJP na Manipur manghan na bahonariba se ekhoi mikap thokto na Manipur kalhauna bapun na hona minasi haina hanage Minister and Lokena Nambol Block Congress Committee na sinduna Leima Pokpam Bazaar Community Hall da Bot Chor Gadi Chor haiba slogan ga loinana signature campaign program thaikre Congress ke luchingba kya yaung na pangthoki pa tharamadda and Loken na makhatara duna BJP na India madi Manipur da leibak hek ngak lakpadagi Manipur gi miyambu nungsiba saduna miyamdagi I chuptuna lakli Furup Masel Nushinadana Basinbagi Hindoktuna Mapaldagi Changlakpa Mioi Singna Manipur Tugaina Bahonari Aikoigi Kongul Mutatna Basinbagaloinana Indian Constitution Piriba Mioi Bagi Hak Fauba Kongoina Duna Lakli Mioi Lising Kya Mayumakai Latana Ladiba Madi IDP Kya Noma Nomagi Masamatanta Siba Hingalakli Asiguma Tanjasna Manipur Kalhona Bamadi BJP Dagi Kanjana Ba Ikoi Puna Hona Minabagi Tanja Yorakli Haiki Noon the Baputo, I quit a Mokoida Nola Nolaga, board people system say, Masay had Torigati, Usil Makoina. Aduna Puna Makoi, Tauna Lacy, Ligia Lacy,
ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯊꯛꯇ ꯅꯦꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯆꯥ ꯁꯤꯡꯆꯥ ꯀꯥꯗꯕꯒ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯎꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯣꯏꯁꯨ ꯑꯅꯤꯗꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯩꯇꯃꯦ ꯖꯦꯇꯦꯅ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅ ꯖꯣꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯉꯥꯛꯉꯥꯛꯀꯤꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕꯤꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯆꯤꯜꯂꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯣꯠ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯤ MLA TS Lokeshwarna haukiba chahi kyasta BJP na center madi Manipur da lengakpada fangliba kanaba se aikhoi masel hatokna hanba aikhoi gi hakmat pa madi Manipur thugaina ba hotna banatana kanaba kari sulaite lakadaba matam pumbada miyamna BJP bu paratam biba tangai fate BJP na India da matik mayai pairi basidi bot hura laga paikibani ngasidi malemgi mafam sinba thungna BJP na bot hura laga lengakpani haibasi noma noma gi mayek shinglakli Housing Manipur da thamliba president rule si asingbari BJP rule ni haina maral siraduna BJP na Manipur da leiriba miyambo apangba kari shukhangtabo oina lawriba sigi chapchaba paukhum aikhoi khudingmakna matam chana singnaba hotnaminarasi haiki Achumurati kaptapiganu alandu dira thopi hagnasi signature campaign la phai Rahul Gandhi jina loina karor kaya no phai jumma mate botar mathu ji piji de le namoya nambo isidasu India Pakistan type of kawje le ke section deo sikaraji chumi ye president nu late se BJP ki president nu anku de lega jati guru usuko haiko manu le tin khanba BJP party na khanbani ko kabiu ko haiko manu le tin no adu ko chamani me pude le jati puno jena khanlaga hanara no me se hatong na ro Losanara, anga mana ye aja harus ye me topo amba BJP party tu Manipuri maru topo amba di hingmai ki karani Haukiba September gi taraga manga dagi October taraga manga fawba ahumsuba phase waina boat chor gadi shore haina nationwide chathariba signature campaign ngasi Thobal District Congress Committee na susinduna Thobal athopam da leiba District Congress wawanda pangthokre Thobal District manung da leiba Assembly constituency tarukta gi lakpa party gi member kyana vote huranduna pham paiba toklo haina masana yana sign tauna kiba campaign atu da CLP gi leader Okram Ibobi hanegi minister M Okendro M Hemanta ex MLA O Landoni amadi Thobal District Congress Committee gi makok thongba thomi kya su saruk yakhi campaign adu da Assembly constituency taruk Thobal Khangabok Wangjing Tentha Hairok amadi Wangkem AC gi miyoi kyana sign tawraba signature paper sing party gi leader da kusnaki taramadu da oibo bina Bharat ta BJP gi lengak hek lakpadagi praja gi hak matba thabak thoram kya leptana chathare miyam da minamduna vote phawbu huranduna prime minister gi fam phawbu paire Bharat pu ning tamna bo honabada thawai Pontha Thadokraba Lebak Ningba Athobasing Amasung Bharat ki Fazaraba Democracy Asibu Kannanabagi Damak Congress Party na signature campaign asi chathabani haiki Sahi sani hai na nam shasan tawdar leramba Bharat se Mahatma Gandhi singba Maulana Abdul Kalam Azad tumba freedom fighter sing haidare Pandit Nehru Sardar Vallabhbhai Patel Netaji Subhash Chandra Bose na singba mayam sina ningkha tamba piramba Bharat asi masigi marai bak masigi samvidhan se karai dano aduga masi akhoi ki constitution si marai si karai dano Manipur State Rural Livelihood Mission na khungangi mafam singda leiriba nupi oibi singbu masama romdom leptuna semitlon fagatnaba madimi pal tangdana hingba ngamnabagi pandamda leptana paikhalakpa khongthangi saruk amoina ngasisu Nambol City Block ki Kainau Gram Panchayat ki manungda leiba Kaubru Kaungno Village Level Federation ki makhada leiba Self Help Singda Community Investment Fund punna lakh taraga manga ki check SSG singda yanthokrai Kaubru Kaungno Village Level Federation na District Mission Manager Bisnupur A Amarjit ki meeting makhada Kaubru Community Hall
Kainau Thongthakta Pangthokiba Thoromaduda Nambolgi Block in Charge Case is Avijit Kaubru Kaunu VLF ki President G Tangphasna na Jingbana Athoiba Mithung Len oina sarkyaki Thauronga Mari Leinana Kaubru Kaunu Village Level Federation ki MVK Puspana Khungangda Leiriba Nupi Oibi Singda Makhoi ki Hingbada Nungai Namati Makhoi ki Semitlon Fagal Handuna Amadi Self Help Group Kya Semduna Madugi Makhada Khut Sahaiba Amadi Tongan ba activities kya Uthokpa Ngamnaba ki Pandamda Manipur State Rural Livelihood Mission na Paikhalakpa Khongthang adugi sarukama oina ngasisu Kainau Thongkhagi oina su Kaubru Kaunu VLF ki makhada leiriba SHG singda check singasi yenthokpani haiki Manipur State Rural Livelihood Mission gi makhada Nambolgo BMMU gi makhada akhoi gi CIF Fund Haidi Community Investment Fund gi check mana BI Nambol gi Avijit Khetri Mayum amadi akhoi gi Cluster Coordinator Sir Lanchemba Lakto Mangi makhada CIF Fund check yenthoi basi khungangda lairiba nupi jingda makhoi gi hingbagi sim ilon gi kainoji phibam je phagal hanba Adugi pandam duda hedi MSRLM gi lokhalpa thodang hai tare DFO Chandel na senduna Chandel gi liwa changning da leiba St Paul Higher Secondary School da chayola machupna tongan ba thoram single win na chatharakpa Humbudra Mathoirak Suba Wildlife Week ki thoram school asiki maheroi punna lising amaga chawngaromna sargyatuna ngasi lushinkrai thoramadura DFO Chandel Dr. N Munal Maitei School asigi Vice Principal Albert Gomna athoiba mithung lensing oiki thoranga mari leinana Dr. N Munal Maiteina palan thoramasi maipakna loishilabasu sa uchek pudi chahi chupa kanminasi jiba kayabu nushi heitana phaba amadi hatpadagi ngasidi malemgi apunba jiba singi chada humpudra romdi mutki kadore hauzik lem horiba lamlaki sa uchek sing asibu kansi balancing oiba ecosystem ama thamnaba aikoi punna sa uchek sing kalhobu matam oire kengoi subdivision gi oinasu King Joy Khulda Wafamadugi Mahiroi Singh Kunja Singh Assam Rifles ki Jawan Singh Loinana awareness program amadi Ujara Singh Thadana Pangthoki North East Salariba State Singh Punsilaga Regional Party Masemdana Isa Isagi Lamda Masi Ngakchobagi Matam Oire Haiduna MLA Khuraijam Loken Fongdokre Wafama Singasi Manipur Olympic Association meeting Makhada Huyan Langlon Thangta Association Manipur Amadi Apunba Khori Rol gi Malem gi Lup Anina Sinduna Wangoi Kendra gi Manung Chana Leba Yumnam Huidrom Tiam Le Sangkhong Leba Case Ongbi Nupi Macha Devi Community Holda Niminini Pangthokadoriba Second RK Madurzit Thangta Trophy English Singani Kungamanga Hongtopagi Thoromda Chief Case Wena Sarkyadana Fongtokibani Thoromadu the Wangoi AC gi MLA Khuraijam Loken Manipur Olympic Association gi President Elangbam Shunil UNLF ki former Chairman Ningthemcha Sanayaima Huyen Langlong Thangta Association Manipur gi President Huidrom Prem Kumar na chingba mioi sing sargyaki Manipur gi tonga mafam dagi lakpa thangta gi nupa amadi nupi punna sanaroi chambaga kunthraga humdoina athoi hen changdamna gadori MLA lokena makhatana haikibada handak central government na aikoi de yengliba meeting asi MLA mo oina nuaitaba fawi adubu handak ti BJP gi MLA sing amatoina punsin bagi mami madi ui BJP na lengak pairam leba si NPP gi MLA mari support tawraga government semkibani adubu hauzikti lamdamasi gi miyam na BJP MLA kunthraga ni thoi leina lenga ama semba ngamdaba haibasi miyam amadi mahak masamapu piendaba ama fawi aikoi masel unity oidradi government ama semba ngamgani haiba thazati haiki States the labor honorable MLA Singh party Singse national labor BJP oigara Congress oigara loi tokthok agi wa idea dali ai khoi gi oiba lamdam sigi north east chopa president party madaka lebra na khale maram de khoi sagi ro action maram BJP Congress any party a center na no to se ya no idea Aikhoigi punsida mai pakpa amadi mikok thongbada khwaidagi mathau taribasi singnaba mayoknaba haibasina haina hairok AC ki MLA TS Radesh Shamna Fungdokre wafamasi ngasi NCC Group Headquarter Imphal ki First Manipur Air Squadron silaga Thawal District ki Khongjom War Memorial Complex pangtokpa
ꯃꯔꯐꯨꯗ꯭ꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ ꯗꯦ ꯏꯪ 2025 ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ NCC ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗꯤꯌꯔ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯥꯟ ꯀꯨꯜꯀꯥꯔꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ NCC ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯅꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ MLA ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯋꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ In life, without challenge, you cannot have a life. You cannot lead a life without challenges. In career, without challenges, you won't find a career without challenges. Even within your family, within yourself, within your conscience, there are a lot of challenges. So NCC teaches young boys and girls, their minds, they are trained to accept the challenge and to face and to overcome. Private Schools Development Council PSDC Thobal District ki Taraga Taruk Shuba Foundation Day Thoram ngasi Education for Empowerment and Innovation haiba team ga loinena Thobal Okram Wangwa tabada leiba Fancier Higher Secondary School da pangthokre. District asigi manungda leiba private school Humbudra Mangagi representative kyana sargyadana pangthokpa thoram aduda Deputy Commissioner Thobal Hana Kamai PSDC Thobal gi President Salam Chotin Zonal Education Officer Thobal Yengkhom Achobana Chingba athoiba mithung singwaina sarukyaki Tharong gi sarugama oina PSDC na konsinba mafam sing school singi best teacher best student gi mana amadi school founders sing da memento sing kudol tamki loinana mahiroi sing activity kya su utkhi Thauranga mari lenana JDO Thobal Yengkhom Achobana mahausaga manadana hauzik education system sida ahongba kya leire oza singna mahiroi singbu takpi tambiba da NEP 2020 gi guidelines sing ningthina ngaktuna tamhaningi mahiroi singna su competition kya da saruk kya tuna kanna hotna ba tangai fade PSDC Thobalna district asigi manungda leiriba mahiroi khunai gi damak hotnariba kyabu apenba phongtokhi अहम लर्निंग स्टेज की मरोया क्लासिंग ऑफ दिस स्टेज है मसीदा कोइना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मतुना कोइना अहेड रमियम थमगा अंगांग सिंग से मसीदा पावा रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन अदुगा बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी से मसी पब्लिक खाता लेको को नमी को को लेको भी मसी होना जगती कोई के लेबाकी इकोनॉमी से मसी याना अशोकवा अदुनी अचोवा निगन बबला ये से मसी अफ्रीका रोने तैयो सानी को से एक खम Miss Friendship International English ngani kunga manga gi sarugama oina China gi Chengdu da October gi tang 15 dagi November gi tang manga fawa pangthokadaba International Pageant da sarukyana ba Manipur gi Miss Siroi Lily English ngani kunga manga gi crown winner Esme Singh Saija khalakle Hairiba Thoramasda Malim gi sak phajabi kyana sarukya ga dori India gi oina hairiba Thoramasda sarukyana ba mahak masamak yauraga Assam dagi mioi amaga punna makoi anina India gi mahut silaga sarukya gani hairi Hiramasiga mari lenana ISBT gi mayok na badalaiba Fairyland da pangthokpa pamisinga unabada Miss Siroi Lily English ngani kunga manga gi crown winner Esme Singh Saijana China gi Chengdu da chatpagi financial support oina tourism department na chauna mating panglapaga loinana mahak panungshiba mioi kyana mating pangbirei Thoramasa malem gi miss kaya su sarukya baga loinana cultural exchange su pangthokpaga loinana malem gi leiriba mioi kaya ga punna sakhang mai khangnabani hairiba Thoramasa da sarukya na ba lairik kya yengpaga loinana social media mating dagi knowledge kya ama su lori Thoramasa malem da leiriba mioi khudimak sarukya gani haibagi thajaba lei pangthokadoriba Thoramasa mahakna title amadi soidana laurakpa ngamgani haibagi thajaba lei lamdamasiki miyamna su mahaki damak wish baby haina haiki ngasigi Thoramada Miss Siroi Lily organizing committee ki chairman AC Raising Siroi Lily Festival English ngani kunga manga ki director Fafa Gachi chu sarukyaki I shall be representing and have been chosen as an eligible candidate for the upcoming Miss Friendship International 2025 set to happen in Chengdu, China, scheduled from 15th of October till November 5. It is my foremost appeal to all my brothers and sisters to please pray for me and send me good wishes and moral support as I partake in this journey. The objective is to bridge the gap between borders and find beauty beyond borders in friendship and harmony.
Kuntraga taruk suba oina Eco Network Manipuri Go Green Go Clean campaign makha chatharak poina ngasisu Hairok Part 2 thokchom laikai ye SHG singna khongwalakpa plastic ki polam kya recycle tawna ba khushina SHG ki member Kundrakpam ibemna Eco Network Manipur amadi Asok Traders and Sinbiraga mafam dagi plastic khombi basi yamna nungai mafam khudingi chairaga leiba morakai asi lokhat pi basna loba luba nan ba ohele mai thaduna hakchang soklakadaba sisu hantahale environment su kalle sel su fangle Eco Network Manipur na asiguma thaba asi tawbirakpana aduki matik kanabo ohele mafam da chaithoklaga leiriba plastic ki polam sing maru oina pet bottle sing chekshina mafam chana thamina si haiki mafam kudingi zairaga leiba amolakai asi lokhat pibasina lu nanhalle adai mai thaba khotpa tawbada so hakchang sokpa ikoi phataba leiba environment so kalle paisa so phange plastic bottle se mafam chana hamjalaga ikoi paisa onthok minasi zaira se jaga jaga lekai kudingi sigumba singje tasalaga mafam chana thambiraga ikoi sel onthok minasi November ki taruk tagi private hospital singda CMHT amadi PMJAY chanararoi haba wafam asi lengang na athubada meeting changbiu haina JDU Manipur State Unit ki Vice President Sanjoy Ahanthem hairi mahana makhatana scheme ani sigi makhada state asigi lairaba imung kyana kudong chaba fangduna lakli Association of Healthcare Providers India Manipur State Chapter ki maikai degi scheme sing chanararoi fongdorakli ba wafam asi laibak thibani serasa layeng bangam dadana ka hena misi mina thohalagani state amadi central government health scheme ani asigi makhada khudong chaba fanghaliba private hospital sing na pithokfam thokpa senfam sing matam sangna pithorak tabagi fireba si lawrakpani November taruk fawbagi manungda athubada pithoktuna makhatana scheme ani asigi khudong chaba laireba miyam da fanghanbiu haina mari leinaba pumnamakta appeal tawrakli private hospital singna to private hospital singda tolaga leriba pithokum thokpa scheme ani sigi makhada tolaga leriba pithokum thokpa atun ba senfam sing ase outstanding due sing ase pithok pire haraga hairiba khudong chaba si makhata na phanganana ba sinbiu awa ana laiba mayam sing si chief minister gi haksel card leiri prime minister gi haksel card leiri haidana khajik to resuma bungninga harau jari bani Naduna Manipur si toibi irang asina maram warga awaba mayona dana leri basigi matakta asigumba awaba amasimu amaga amkan nansin bi bataragadi lairaba ana ayak singi imung sing uba thangbangam dadana achauba misimina thoani Association of Healthcare Providers India Manipur State Chapter gi phungdora iba pawgi wapum si seriously lobire haraga sarkar gi pithokum thoku pesa si pithok piraga awaba si ko onview Nomagi oiba financial literacy awareness program ama Kaching district ki manung chanba kairak tomal makhong community hall da pangthokre tharamadura MSCV limited ki VOM ki president P Ranjit Kaching GP level MPCS limited ki president Kulahari amadi MSCV limited ki VOM ki vice president Y Suvasun Rayauna atei mioi kyana sarga ki MSCV limited ki maikedi ki mioi humfugani thoida loan oina lupa lakh kungama thoi lising kontra yenthokki hairi Fiction and Poetry Club Manipur na sinduna Manipuri Shairing gi numit pangthokre Kisambat Labor State Central Library Auditorium Hall da pangthokwa Manipuri Shairing gi numit ki thoram aduda Manipuri Sahitya Parishad Imphal gi President Longcham Joy Chandra Fiction and Poetry Club Manipur gi President Thaudam Netrajit Manipuri Language Advisory Board ki convener oiramba Nongmaithem Kiran Kumar amasung NG College Imphal gi Principal Professor Samurai Lakpam Santivalana Tharong gi athoiba mithunglen singoina sarugaki Thauranga mari leinana Fiction and Poetry Club ki Chefong Mapaugi Gungahumdoi Suba issue release taukibaga loinana club asigi website amasu Thaurangi athoiba mithunglen oikiba Longjam Joy Chandrana launch tauki Fiction and Poetry Club na aiba singda piba Mahakabi Anganghal Sairengi mana asaiba ani yumlembam ibom chamasung lanbon kabui da pidune kaikhumnaki Fiction and Poetry Club Manipur gi present Thaudam Netrajit na Thauranga mari leinana wafam kya phongtoki Fiction and the Poetry Club ki pandam di magi logo di magi apamba di Manipur site se India ki level da Prithvi ki level da up tawdana haidi Dr. Kamal layo kraba hijam Kamal hijam anganghal aduga sauba Kamal anganghan gi matam dagi romanticism gi matam dagi saukhalak liba Manipur ki site se tung chupa tung koina Manipur ki site se angak pa phangna Prithvi ki level da yam sauna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯔꯛꯄ ꯐꯖꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯈꯟꯖꯔꯤ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟ ꯄꯨꯕ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯄꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯈꯣꯡꯒꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯨꯟꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟ ꯄꯨꯕ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯁꯥꯏꯑꯣꯟ ꯂꯨꯞ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯂꯩꯍꯨꯠ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯁꯥꯏꯑꯣꯟ ꯂꯨꯞ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ मागी खुया थंबांदा हारिबा कोरोंग नुमिसिदा मालेमगी ओइना मैतै लेबा खक्त नतना मालेम असिदा लैरिबा लेंगली पालिबा पामेन पुंगोई नापी पिरा हैरांग लेरांग सा उसेक लिनतिन जीबा पुनमक्सिना मपु मंगोंदा थौनीबा मपु माबु ताइबंग लांगोंदा ओनगरे हाइबसि मसक खंगबा ताइबंग पुनमकी अवाबा कोपीबा नुमितनी हाइबसे ngasiगी numisna taaga अखोइना मागी मफमदा लेरांग लेहुन तंबगी थौरम अमा पांथोकजाबनी ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯝꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯛ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule. ब्रेक मतुंग मयाम मुखना तराम नोक्चरी मखाताब पाव पिसरी पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रेपाक की निफुगनी 5 सुबह मपोकुमन थोरम लाकपसदा निंगतम यावल लांथिंगदा लेखिद्रबा अथौबा अथौबी सिंगी मफमदा प्रेपाकना यावलगी इकाइकुमना बोदली हाइरी पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रेपाक की इंटीरियम काउंसिल की चेयरमैन अहेबा अंगोमना खुरेक पीदुना थादोरकपा चिरोलसना अवाचै थिंग मयोकनदुना येलहौंगैदगी नुंसी चानना हिमिनरकलिबा इफुरुप चासिंग यावलोप सिंगी लुचिंगबा सिंग अमसुंग मरुप सिंग वेश्या लमदमदा यावल इहौ तौमिनरिबा मचिल मनाव ओइबा यावलोप सिंग अमदी ओटपी नैबीरबा मालेमगी मियामगी मफमदा प्रेपाकना याफा पाउचल पिरकली पार्टी की निफुगा निपान सुबो मपोकुमोन लाकपसदा प्रेपाकना लेबाक मियामदा वाफम क्या थंबगा लोइनना नैनाबियु हाइरी इंसोक लिसिंग अमगा चमापन हुफुगी मतुंग असिदा कंगलेपाकता तुमिन तुमिन नारोंदा मसिंग यामना चंगसिलकलिबा जिन सिंग कंगलेपाकतना कुकी नत्रगा जो हाइनरिबा म्यांमार गी सैदांग बसिंगना चंगसिलकपा अमदी पोपी थारिबा ड्रग पुसिलकपदा इंडियाना अथिंगबा पीदबनी हाइरी जिन सिंगना तौनिंगबदा तौबदा म्यांमार मनुंगदा इंडियाना तौरिबदो यानबा मखोइदा ngaklobiदुना थंबनी इंडिया चाइना की मुक्नबसिदी नोमो नोमगी हेंगलकदबना मदुगी मनिल ओइरिबा चिन कुकी जो मिलिटेंट सिंगे लेबाक सेमनबगी होटनरिबसिदा इंडियाना मपांगल थोकना थत्पा ngamdabana लाकदबा चही खरासिदा मैतै सिंग नेशनल हाईवे दा चटपा यागद्रा हाइबसी वहंग ओइरी हाइरी कंगलेपाकी इरांग थोखरबा मतुंग चही अनिगा था मंगा लेरगा हौकिबा सेप्टेम्बर की 13 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंगलेपाक लाक्तना वांगांग लंबा अदुदा मतम सांगना थिंजिंदुना लाक्लबा नेशनल हाईवे हांगदोक्तुना लमदम असिगी मियामबु फ्री मूवमेंट याहनबा मसागी मरमदम मक्तदा रेफ्यूजी ओइना लांजेना हल्लबा मियोय लिसिंग हुमफुबु हानगी मफमदा हंजिल हंदुना अमुक हन्ना खुंदा लैता हनबा सुगी तंग ताबा फिबम अमा लाखंदुना मतम चुपगी ओइना इंग तप लाहनबगी रोड मैप दी पिरमद्रे हारी जेरोलसना मखा तारादुना इंग लिसिंग अनि कुनगा हुमदगी मेगी अहुमदा चुराचानपुर अमसुंग मोरेदगी अकक्नबा फुरुप अमगी मियोय सिंगबु तांथोरकली तंपाक्ता खुंदारिबा अकक्नबा फुरुप अमगी मियोय सिंगबु नेशनल हाईवे दा चटपा याहंददुना चही अहुंगी मयादा थमलकलिबसी तमथीबा अमसुंग युमफम यावदबा थवोंगनि हारी निंगतम लांथेंग असिगिदमक इकनबगी कैशुम संगदा फाटोक ओइदुना अवा चाइना खांगलिबा पार्टी की मरुप सिंग अमदी लिसांग सिना चंगसिलकलिबा निंगतम यावल इहौ असिदा अचौबा थौगाई क्या लौदुना निंगतम यावल की लंबी यातपिरंबा हक्चांगी फिबम अमसुंग मतमना तंगाई फदना पार्टी दगी पोथाखरबा नुंशिरबा पार्टी बु लुचिंगलंबा अहल लमन खुदिमकी मफमदा निंगतम यावल की याइफा पाउजिल पीजदुना यावल की इकाई कुमनबु लिहाइदुना चेरोलसना मखा तारकली
Moirang ACG MLA Thongam Santi meeting Makada Center for Rejuvenation of Loktak Lake, Watershed and Wetland, Moirang Nasinduna Directorate of Environment and Climate Change, Directorate of Handloom and Textiles Samadi, Loktak Development Authority, Government of Manipur Gapuna Kusanoduna Save Loktak Lake, Our Pride and Our Responsibility, Haiba Tim Dangarang, Loktak Patki Takmu Regional Water Sports Complex, the Moirang Kanglei Roll the Gichanarakpa, Kuntak Pana Amadi Kunka Pana Haina Kaidokuna, Hiang Tanabaki Toromama, Loktak Dega Mari Lena Pangtokre. Moirang ACG MLA Thongam Santi Yauna, Mui Kana Sarukyaduna, Hiang Tanabagi Toromadu Pangtoki. Thorongi Sarugamo Oina, Save Loktak Haiba Timda, INA Marches Memorial Complex Pangtokiba Painting Amadi, Essay Writing Competition Game Akong Matang Taraba Singda, Gas Prize Amadi Certificate Singen Toki. Pangtokiba Hiang Tanabagi Toromadu, Nupi Amadi, Nupa Animag Dro Jatki, Tungda Save Loktak Haiba Timda, Isay Nong Mai Yoeba Toroma Masu Pangtoki. Panam Film Production ki banner makhada ahan boina puthokadaba akhunba thawai haina mingthonba Manipuri feature film gi yaifa thawni thoram ngasi pangthokre. Imphal East ki manung chenalaiba Andro Dam Guest House da pangthokiba thoram aduda Andro Municipal Council ki chairperson Yumkhaibam Sajau, Film Forum Manipur ki chairman Khangembam Kwaleshwar amadi AT Unit 62 ki commander Haikrujam Anil Kumar na maroiba miyoy singwana sarugyaki. Film asigi story amadi producer Sotin Lai Kumancha, director AD Kamni. Film asida Suras Ngasepam Ratna Khetrimium Abinauna Chingmana Marueba Mamiroi Singoina Tongan Masaktam Langadori. Film asigi cinematography Irom Ibomcha, transport Manglem, makeup Lairang Porompat Madi, costume Manglem Ningthaujamni. Thoranga Mari Lenana, Wangang Loi Singna Manipur film gi matang da wafam kya phungdonaki. Hauzik semliba turel gi torban asi amuk ising chawrpa matamda kairak payana lady. Mari Lainaba Department and Ningtina Semjin View Haidana Maibam Konjil Social Progressive Organization ki Secretary Kongkham Ramoni na Fongdor Kre. Wafamasi Haukiba September gi Tang Tarak Mangada Tokiba, Waugai Assembly Constituency ki Manung Chenbada Leiba, Maibam Konjil da Infal Turel Torban, Fit Chani Hena Kaikiba Duda, Ngagi Fam Kia Patokiba Danatana. Una Saba Yum Taruk Ising na Chentakiba Dugi Manung Dagi, Kwaidagi Hena Soklaba, Ketrumium Nandogi Imung Damayang Infal Dagi, BVA gi former General Secretary, Tokchom Iravantana, Fisakol Kusinabagi Thorom da Fungdokibani. Maibam Mayalekai the Labour Community Hold the Pangtok Thoromadu the Maibam Konjil Social Progressive Organization gi Thomi Sing Amadi, Maibam Mayalekai Samas Simbi Nupilup Miyoi Sing Susargyaki. Makatarakpada mafam asida ising ichawna chenthakiba yumsingda local MLA na lupa lising tara amadi intending candidate kharana mating pangba natana lengaki maikaidagi tengbang amata fangde haiduna Ketrumium Nandona Fongdoraki. Mankraba lantung kitang hangkachanaba haiduna mana Fisakol amakak pibiba simu aigi thamoida haraujaba penjaba nungaiba masidagi na penba lejadre sarkargi maikaidagi di thedokpa kanabadi lejadre. Adubo akoigi local MLA na ahambagi oina magna magi local area development degi victim oirba koida lupa lising tara pibiduna mana pibiramba pesa aduna jingabal ama makhai ani leiraga ai pakhan macha asida kutharaga lejabani masidagi makha tarakpasu mana mateng pang khine haibiram adu hena pang pasu oichanu haiduna aina local gi MLA busu puning chingsinjari Hauzilastak pada maroiba paw amkhana pisari. NPP के नेशनल प्रेसिडेंट कॉनराड के संगमानुमिनी की खोंगचता हयेंग इम्फाल द लाख लगनी दिल्ली दा चनाख्रिबा सिलुचिंग बसिंग दा करीमत हाइबा ngamlam loi दिल्ली दा चतुना वानोम बगी महता गवर्नर दा आइखोई लेंगाक सेम लगे हाइना क्लेम तौबा याई हाइना MLA TS लोकेशन हाइख्रे Amadi Puyamai Takibagi Chahi Chaniga Marfudra Humdoi Subaning Sing Numit Thoram Pumanil Kanglei Pangna Sinduna Naurem Thong the Pangtokre. House of Augion the ICB Sandok Chariba Pong Tang Selo Shinjare, meaning Tabiri Bapunoma Pomkana.